Nazaretha amahle sesifike sizibongele ngokuba khona kwethu kulomzi wasekhaya emphefumulo umzini weManga wonyazi lezulu. Amen. Sizocela ke ukuthi enhlayisuthini yonke ekhona ngaphakathi umuntu azithinte phezulu eshethini lakhe ezwe kahle ukuthi ngabe ulifasile na, ngoba khona ukuthi ukhohle ukuthi ufasile kanti awufasanga. Cela ukuthi noma ubani athinte phezulu eshethini ubone ukuthi ngabe ufasile yini ukuze kube kuhle ebusweni bonyazi. Amen. Bantu baNkulunkulu kukhona okunye ofuna sidlule kukho ukuthi la ekhaya lo mza ufani neminye imizi la senza khona noma yini esifanele lapha kuthiwa ikhaya lemphefumulo. Akulona itempeli nje ukuthiwa kusethempelini elifana nelakithi nelakwaba, ikhaya lemphefumulo. So into enziwa la yonke kufuneka yenzeke ifaniselane nalomuzi. Amen. Malithi igama obaba abahamba nomama imoto abazise ngaphesheya ngale bekhona kuze konke abazokwenza bakwenze ndawonye, kodwa inhlayisuthi mase kufika isikhathi sokudla ihleli ngala ekama yona okwayikudla funeka izilandele ikubuyise kulethe ngapha, ungabonakala omama sebehamba nama-tray beqhiqizela beza ngapha enhlayisuthini bezonika obaba ukudla. Hayi la ekhaya, la ekhaya wonke umuntu udla ukudla okusuke kulethwe kuona la ekhaya okuzodla nabantu bakubo, ukubuyisa kubeke la aphake okusuke kukhona kulethwe aphathe isitsha sakhe aphake adle kuze adle nabakubo. Amen. Hayi ukudla okuzokhamba baqhiqizela ngoba lokhu kudla okudliwa la yilokhu kwala ekhaya okudliwa la ekhaya. Uma uphethe kwakho uzolethela wena uzilethe, hayi ukuthi kusuka umama ngale eze ne-tray eqhiqizele wena la kulo muzi wekhaya lemphefumulo. Amen. Sicela ke ukungena endabeni yalolu suku lwala sizocela inhlayisuthi thunywa abakubo nokukhuluma abakubo ngendaba yekhaya lemphefumulo. Hayi abakhulume ngokuhlupheka kwakho nokwenzeka ekhaya kini nokwenzekile cha, abazokhuluma abathunywa abakubo bakhuluma ngekhaya lemphefumulo noma amakhosi asezulwini akhuluma ngekhaya lemphefumulo. Umuntu ozosukuma ngoba ephethe leyo nkulumo kuphela. Amen. Bazoba bathathu ngapha enhlayisuthini, babe bathathu ngapha kuJamengweni ukuphela ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani bese uhlala endabeni. Ilokho kuphela okufuneka kubantwana baNkulunkulu. Umshumayeli yena uyaguga ahlabelele ukuthi ungafika umbhobha anqamuke ahlale endabeni, nomvangeli ngokunjalo namakhosazana ngokunjalo nabakhokheli ngokunjalo bahlabelela kufika umbhobho anqamuke abesehlala endabeni. Amen. Bonke abakwenze njalo inkosi yobabusiza. Amen. Unyazi elikhulu wasezulwini. Amen. Bangcwele benkosi, ngizoba mfishane kakhulu. Ngizela ngoAugust ngizothethela abakithi abacala ngiphethe isifuyo. Mangizile ngoAugust, ngoOctober kwafika amadoda amabili afike ehamba nomshumayeli bathi bazokhonga bamesangweni. Kwakungolwesihlanu ebusuku. Ngakhuza ngathi mshumayeli njengoba nizokhonga njena isabatha namhlambani, ngathi ngakaligwinyi kwaqhamuka ifu labantu engazi babe bengakanani inqwaba. Ngancenga ngaze ngakhala ngithi hambani isabatha, bebaningi behamba bengana makhehla yonke inhlobo. Ngasizwa amatshe amhlophe lavimbile bafika bangakhuluma bamala ematsheni. Ngancenga ngathi phindelane emva isabatha, basuka bonke baflethele babheke emuva. Ngathi ngiyajika ngibheke ekhaya ngoba ngisenqinqemeni lomuzi, ngathola inkomo egcwele esibayeni. Ngathi ngendlini yakwethu enkulu kuqhuma amanzi agobhoza endlini, lonke iceke izindlu zonke igobhoza amanzi, kodwa izulu alini. Ngathi ngiphumela ngaphandle komuzi kwayima ngithola imvula lina ngaphandle. Ilokho engakubona abangcwele benkosi, ngathi deke ukuthi kwenzakalani, kodwa ngayitshela ukuthi mhlawumbe basazohlola ekhaya ukuthi kwenzakalani. Angazange. Inkosi ibusele izulu. BamaNazaretha unyazi lwezulu. Lo oguqile uKhayelihle wakandebele empangeni kwesakabiyela. Phathu wenkosi ubiyela. Shuthi ngithe ngisekhaya ngaba nesibonakaliso. Shuthi ngithe ngisekhaya ngaba nesibonakaliso
kune-meeting ebikhona yamakhehla. Ngicathi kwaphela 3 hours ibanjiwe. Athela amakhehla mayikhuluma athi ngiyababona labatwana bayakwenza lokho esibathuma khona. Kodwa kukhona indaba enkulu abangayinakile. Uthi nithi ningalaba bantu engabanakile lento isenzeka namanje futhi ayikhulunywa umuntu noma bengayikhuluma abantu kodwa ayinakiwe. Uthi kunabatwana laba abagcwele kuma condom nithini ngabo. Uthi nithini ngabo ngoba ibona sebevale inhlanhla zenu nezibusiso. Uthi bona indaba yabo ayikhulunywa noma ingakhulunywa futhi iyazibeka. Sebacela ukuthi nabo bacela ukunakwa ngoba baningi kakhulu abakhona ababodwa. Bayakhala bathi abaze bebe necala bona emhlabeni futhi akaze bone umuntu ukuthi nje baba nebhadi lokulahlwa noma longathandwa. Bayikhalela uNkulunkulu bacela ukuthi bacela ukunakwa ngoba asikho isibongo esingenawo umkhubo onjalo. Bathi lento namanje senzeka. Lize lithi ikhehla ithi inkosi uthingo lwenkosazana. Owona njengamanje aze azi ukuthi akusekho ngane eyomthwalela icala lakhe. Lelo cala seliyothala uyena uzoyibonela uma oke wahamba emhlabeni engalungisanga uzoyibonela yena. Uzoyibonela yena nalabo abangalaleli uma kukhulunywa ngalezi indaba zalokumuzi. uNkulunkulu ngithi eze bakhumbule. Eze bakhumbule ngoba inkulu indaba lapha ekhaya. Ngithi angibonge kuNkulunkulu ngokuba ubengithumile ethi ngiyokhuluma ekhaya kodwa kuzwakele bengiyokhuluma ngoba bakhona ondebele ngibuye nabo. Siyabonga. Sukuma nokuyithetha inkosi yamakhosi ubaba uNyazi Lesulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngingumsa wakhe ngwakaXoli Sibongo ey'ntabeni zaseStenga ngaphansi kwenkosi uGumede. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngizoqala ngokucela intethelelo kuNkulunkulu wethu ubaba uNyazi Lesulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngike ngabizwa komunye umuzi wakithi kaMsomi kanti ngizothi mangifika banomsebenzi abawenzile. Kepha ngangabe ngisangena ezithebeni zabo. Ithe mase ngibuyela emhlanganweni eKenani. Uma ngifika entabeni engcwele ngithi ngisamaya sengithi ngizoya emthandazweni kaThwalofu. Libe selifika izwi kimi ukuba beniyokwenzani lade niye khona. Bese ngiphendula ngithi Nkosi bekunemiyalezo bengiyiphathisiwe ngamakhosi. Kodwa ngithe mangifika kunomsebenzi kuyadliwa. Kodwa angizange ngize ngithinte lutho Nkosi yamakhosi. Yayisibuya inkosi ithi kimi kuyobe kuphinde. Manje bantwana bakaNkulunkulu ngizonicela ukuthi sonke siphakathi kwalomuzi uma uqala umsebenzi nokusebenza la ekhaya. Imisebenzi awuyihlanganisi nayo. Ayibongwe inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu kufike izwi kimi esontweni elidlule lithi angize ekhaya lomphefumulo. Ngabe sengithi ngihlelela leli sonto njengoba kuyisabatha leli. Ngibe sengifufukala unyawo bantwana bakaNkulunkulu. Lafufukala ngaphansi nangaphezulu ngakaze ngilinyazwe ilutho. Kepha bantwana bakaNkulunkulu uthe kuzosa kube yisabatha. Ase ngithi mina uma ngingaya ekhaya lomphefumulo
Uyashonela namhlanje usuku ngishonile. Ngithe abantwana bakaNkulunkulu ngisalungisela ukuza la ekhaya lomphefumulo. Wayesefika omubi. Wathi kumina engiduba wathi hamba uyogeza abakini amabibi. Ngabe sengivuma ngathi hayi ufike entweni akunyatheleki ngizonyathela lapha engiyakhona. Ayibonge inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu ngifikele kulomuzi ngesabathe edlule bengakwazi ngisho ukunyathela ababonile babonile. Kuthe abantwana bakaNkulunkulu kuzoba isonto emthandazweni obokwantambama. Umshumayeli uMajiya ebesebenza lapha ngaphesheya ngila ethempelini. Kuthe abantwana bakaNkulunkulu kumthandazo wayesefika kimi umshumayeli uMajiya. Wathi uyabona ke manje into eyenzakalayo. uNkulunkulu uhlukanisa abantu bakini amakhubalo enyameni nasemphefumulweni. Konke lokhu nje obubona kuvuvukele lapha imithwalo yabo useyayikhipha uNkulunkulu njengoba ebageza. Ayibonge inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu kuthe mase kufanele ngiphume ngomsombuluko wasekufika izwi lathi kimi mina nginguNkulunkulu wakho. Uzophuma la ekhaya lomphefumulo masutshelwe yimi. Bantwana bakaNkulunkulu ungabikela umshumayeli uSimamane wavuma wathi cha ungalala. Ngabe sengilala kanti njengoba ngilala abantwana bakaNkulunkulu ngiyongena etheatre. La ekhaya abantwana bakaNkulunkulu kunesibhedlela. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngithe ngisalele yobusuku setheatre umbozwe ngisho umbozwa. Ngizwe ngamazwi ekhuluma kwabantu ababili ethi omunye iziphi inzwane ezisele la. Kodwa lo munye ngathi uyayidonsa uyayilula. Uma sengitshelwa labo dokotela bekuthingo lamakhosazane kanye nenyanga yezulu. Amen. Ngithe mangiphuma abantwana bakaNkulunkulu ngathenga isimayo yaqhuma lento. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyaphila namhlanje ngekhaya lomphefumulo. Ayibonge inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu ngiphathisiwe emndenini emithathu. Ngiphathisiwe emndenini wenkosi yethu esizwe iNgonyama uMisizulu. Uthiwa angimtshele uMisizulu ukuthi akayeke ukwenza imisebenzi uma kuyimhlangano emkhulu kaJanuary nokaJulayi nokaOctober ngoba lemhlangano imkhosi emkhulu kaJehova. Ngicela ke bakwethu osondelene naye amtshele ukuthi akayeke ukwenza imisebenzi ngalemhlangano. Ayibonge inkosi. Bese ngiphathiswa ngamasosha ebeholwa ngumongameli uZuma agcwele lapha ngaphandle ekhaya lomphefumulo. Athi alinde umnomzane uJacob Zuma ukuba zowangenisa lapha ekhaya lomphefumulo. Kanti yena uyozobe namacala kwazokube yinini ngoba alinde yena amasosha lapha ekhaya lomphefumulo. Ayibonge inkosi. Bantwana bakaNkulunkulu bafikile abakithi sebengixoxela sekuphume lo dodo onyaweni bathi uyabona uNkulunkulu njengoba wade sihamba seKhenani sinyathela phansi sihlabelela sithi mbongeni uJehova. uNkulunkulu ebehamba nathi ebebutha izono zethu namacala ethu. Njengamanje uNkulunkulu uyasilahla konke amacala nezono nokukhanya sekuzofika kuwe. Ayibonge inkosi. Kubusiseke amazwi senwazwile. Amen. Amen abangcwele. Lo khulumayo uXolani wasentabeni zaseBizana ngaphansi kwenkosi umbalwa esigodini sakaNikwa. Ngithe ngisemakhaya ngingakezi ngapha eThekwini kwafika izwi lathi meli ekhaya lomphefumulo ungakhohlwa ubike ukuthi abantu bangangeni ekhaya lomphefumulo bengaphetheyanga lutho ngoba abantu basemakubo bayadumala. Wathi umuntu akaphathe noma yishumi nje kuphela kodwa angangeni engaphethe lutho phakathi kwalomuzi. Amen.
ngiyayikhethe inkosi enkulu uNyazi lwezulu. Lo khulumayo usiyabonga wakashezi komalume entabeni zaseshowe inkosi engiyakhele uNtuli. Kodwa ngokuhlala ngikhona la kaMashu enkosini yaseMaqadini. Kushuthi nami esontweni edlule ngibe nesibonakaliso lapho khona ngilele kuvuleka isicapha endlini engilala kuyona ngisesibonakalisweni kwaqhamuka umkhulu omdala othe ukhokho wami ungitshelile ukuthi yena ayikho into ayengakwazi ukuyenza manje uyabuka nje ngimnakile khona umsebenzi afuna ngimqhubele wona ngithe ngiyabona sesisemfuleni ngabona kulomfula lo kuvela inyoka enkulu wathi ayikho into ayengakwazi ukuyenza manje lo msebenzi lo ufuna ukuthi ngimqhubele wona ngibese nginqaba mina ngamtshela ukuthi lukhulumile uNyazi lwezulu ekhala umphefumulo lathi akulahlwe izikhwama nezithixo yonke lonto abantu abezekhala umphefumulo lase lathi leli khehla leli pho manje uthini mina ngalento yami lena enkulu kangaka ngoba yikho into ongazukuba nayo ngiphinde ngabona futhi engasesisendlini leli khehla seliyangibiza selithi asambeni uyothatha umsebenzi wami nganqaba libe selibuya la ngikinya isikhathi eside lingikinya ngimemeze uNyazi lwezulu ngase ngiyaphaphama ngiyacela ukuthi uShembe amphuce izikhwama bese yamgeza amhlambulule angene ekhala umphefumulo cela inkosi ibuseni kaKhumalo ngivela emahlabathini enkosini uZu ngize lapha ngokuthunywa ukhokho wakwaKhumalo ukhokho wakwaKhumalo uthe angizocelela umnyeni wami intethelelo uthi wonile kakhulu phakathi kwekhaya umcelela intethelelo ngoba wangenwa isidalwa esibi esidala kunaye manje ungcolile kakhulu abakwazi ukuxhumana naye abakwazi ukufika bakhulume kuye bamcelela ukuthi ubaba uShembe amkhiphe lesi sidalwa asihlambulule sisuke kuye ngoba bona beamakhehla akwaKhumalo sebehlangene baze banquma ukuthi izinsuku zakhe bayinqume emhlabeni manje angiphuthume ngizomcelela intethelelo ngimnikelele ukuthi bacela yena ucela ukuthi aphile akuyeke konke lokho akwenzayo ngoba uthandana nalo lonke uhlobo labantu besifazane ungcolile kakhulu nami ngiyamcelela intethelelo umnyeni wami amen ayingikhethe inkosi uNyazi lwezulu igama lami nguNomusa wakwaDlamini eintabeni zaseNquthu inkosi engiyakhele unkosi umtshali bangcwele ngibe nesibonakaliso ngesonto eliphelile ngathi uthi ngingena la ekhaya ngizosebenza uma ngingena esangweni uma sengijika ngizofika ngala okuyibika khona mawuzosebenza ngathola ukuthi khona sengingena evrand uvrand omkhulu mangithi ngiyabheka kunestairs esakhiwe khona kuna second floor ne third floor uma ngithi ngiyadlula bese ngibona umnyango nguvule lo mnyango ngene phakathi uma ngithi ngiyangena phakathi ngifica ibhedlela ngifica abantu imbhede yasesibhedlela mningi kunamakhehla alele kule mbhede uma ngingena bese yaphakamisa amakhanda lamakhehla ebese ngithuka mina ngihlehla ngiphuma ngiwuvala umnyango ngiphinde ngihambe mangihamba ngongena umnyangweni kwesibili uma ngifika futhi kulomnyango wesibili ngiwuvule ngisheshe uma ngithi ngiyathetha naba futhi abanye kodwa abakhulile njengalabo engibafice lapha uzokugcina osemveni kwalokhulumayo amen amen abakhulile njengalabo engibafice eminyangweni oqala bona ke ingubo zasesibhedlela bayimbethe balele embhedeni kodwa bayimbethe ebese etho yedwa
njengoba ungena la wena udokotela niphuma silinde udokotela ngihlahle nyova futhi ngivale la sekufanele ukuthi ngikhuphukele esitezi sesibili yonke le ndawo bangcwele ibisitezi ngithe mangijika sefanele ngikhuphukele esitezi sesibili ngavele ngaqhamukela komunye umnyango ngawuvula lo mnyango manguvula lo mnyango sengivulela kusinki la siwasha khona izitsha kunanethangi njengoba likhona uma ngivula kunamabhodo amaningi esiZulu awawashiwe angcolile uma ngithi ngisaqaleke engqondweni yami ukuthi ayibona amabhodo ukushutha ababasha amabhodo abafikanga ebese ngibona umama wenansuka ehlele egoqile phambi kwebhodo ethi uyaluwasha yazama uyaluwasha uyakhala bangcwele abesethi leli bhodo liyangihlula angikwazi ukuluwasha kade ngiliqalile aluwasheki bese ngithi mina uhlabeleni ngani isihlabelelo uwasha ibhodo uma ushiya leli bhodo uzoshiyela bani ngoba uyabona ukuthi maningi ngithe ngiqeda ukusho njalo kwakukhuluma isalukwazi umama osemdala kodwa ngingamboni wathi lo mama yabona ntombazanyana engathi ngiyamphendula ngithi yebo abesethi lokho abanye bezowasha amabhodo abangajwayele ukuze bese ngiyaliyeka ngimdedele athi ngesikhathi umdedele uthi thina sosebenzisa ini uyabona ke lamabhodo njengoba engaka azowasha wena wonke lamabhodo ithina esenza ukuthi abawashi bamabhodo bangawawashi ngoba besifuna wena ukuthi ubone ukuthi ngesikhathi mafanele uwashi ibhodo thina ungasiwasheli uthi thina senze njani athi kufanele kufana nanokuthi thina safika kwena sakukhombisa umkhokheli kodwa wena uzange uzukusho lokho ngithi mina engazuthi ngithi kuyena engani ngacela nje ngacela umkhokheli ngacela umama Mfeke ukuthi angise kumkhokheli ngithatha izinto zokuwasha amabhodo ngwawasha kwabona engasuthi aseya ngokuphela bese ngiyaphaphama la ephuzweni lokuthi bangikhombisa umkhokheli ngangisebuhleni kumhlangano kaJuly ebusuku ngilele kuzosa kube isabathi kwangazuthi mina ngithi esibonakalisweni ngifuna ukuvuka ngibona ukuphuma kwelanga mangimbona ngilibona ilanga liphuma maliphuma ilanga bese ngathi kuba khona phakathi nelanga khona ubuso bukamkhokheli ehlezi njengoba suke ehlele enikelisa makulesini mangithi ngisabheke lokho lishintshe ilanga libe inyanga nakhona enyangeni kwenzeke isimo esifana naleso ngithi lento iyasondela njenge-screen ungazuthi sengibuka i-screen umkhokheli usevela ku-screen nanjalo futhi kwaqhamuka futhi engazuthi uthingo lonkosazana maqhamuka uthingo lonkosazana lusemfuleni engazuthi mina ngiyambona futhi umkhokheli usenza vele into ezokuthi ngathi kukhona abantu abayanikelisa noma khona abayikhuluma nabo ehleli nje esuke enza kulesini inkosi ibusise ngiyayikhwetha inkosi yasephalameni igama lami ndinguthandeka wabankubele ndihlala eClermont eNdunduma ndidabuka ezweni lasemampondweni eFlagstaff endaweni ekuthiwa kwaKhanyayo ndiphethwe inkosi ekuthiwa nguKhanyayo uNgqolo uzama ukulungisa bazali ndilapha nje ndizobonga utata uNyazi ngokuthi lundiphilise amen from kudala ndicela ukuloko ndinesifiso sokuthetha embhobheni ndiba ndibonge from 2013 ndigula ndaboniswa isonto elikhulu elinesiphambano njengalela sonto engilibonayo njengamanje leli sonto mangiqhamuka kulona kwaqhamuka ubaba onentshebe ende ofake umdiva omde ngigula bazali kakhulu ngingakwazi ukuvuka embhedeni
ngiqhamuke kule ndawo kubiyiwe kunotshani oluhle angikhweba utata nginqanqazela ngisaba athi utata mntanami wozalana uyakufuna ukusinda ndithi yebo tata ngiyakufuna ukusinda athi woza ngisaba nginqanqazela eze utata ndisondele kuye ndithi xa sendisondela kufushane naye kuvuleke ichibi elikhulu elishonisayo idamu athi utata mntanami uba ngaba uyakufuna ukusinda thabatha nalitshe uliphose kulamanzi umemeze kakhulu uthi baba shembe kuzoqhamuka abantu badala bakini bakusindise nangempela waliphosa ubaba lelitshe kumina ngalibamba ngaliphosa kulamanzi njengoba eshilo ndabese mase ngiliphosile ngakhwaza kakhulu ngathi baba shembe ngabe ngathuka ke bazalwana kwabe kukusinda kwami lokho ngazibona sengiphakama embedeni ngakhuluma nomakhelwane okhonza kwaShembe kuba mina ndikhonza eZayoni ndinjalo nje andikhonzi kwaShembe uShembe abantu bakwaShembe babukela kude ndixakeke babantu abahamba ngeenyawo noma kunodaka noma kunjani ndixaka kuba ngabantu abanjani abandingazange ngicabange nokucabanga ukuthi ngavela kumina ubaba uShembe ngelinye ilanga bazali ndinofakazi kakhulu ngokuthi ubaba uShembe uyasebenza emfihlakalweni futhi akakhethi ukuthi ukhonza kephi uyakusiza ndinqonela into yokubana nomngane omnye obefana nami engamethembi ubaba uShembe ukuthi uNkulunkulu osindisayo amethembe ukususela namhlanje amen bazali andikamagqibi ndibalisa ngendaba endala xa ndibalisa ukuba ndaboniswa uShembe ethi andiphositshe emanzini kwaphinda ndagula apha ku2024 phaya kuOctober November ndigcina ukusebenza ngoSeptember bendigula kakhulu apha kuOctober November kodwa ngekukhona xa undibona bazali bendinomlenze odumbile uhamba inyoka phakathi kumlenze wakwa right ugijima inyoka ugijima kunokuvutha umlilo ngathi ngifakwe amthelo amanzi abilayo umkhulu ukhonkolo umlenze ngingakwazi mina ukunyakaza ndathi ngilele kwakhona ndilele ndiboniswa kwala xesha sengilahle ithemba lokuphila ndiboniswe ndisendaweni eyinkangala engenamizi xa ngiboniswa le ndawo ihlaza inhle ndibone abazalwane abafake imqhele abafake imnazarethi emfushane emhlophe bafaka amabhlukhu emnyama bahamba phansi ngeenyawo kule ndawo ngihamba ngedwa angihambi namuntu ngibangobheka angazi ukuthi ngikephi kule ndawo kukhuluma izwi mina lithi mntanami sendukude kufushane nabadada abadada kule ndawo bakha ngemiqobo okanye ingodo abalandelayo bayapenda lezi ingodo ngokumhlophe ngondizayo kubona abanginakile mina ngiyeza kubona kuvakala izwi kumina lithi mntanami uyazazi ukuthi ukephi mula ngithi mina baba angizazi ukuthi ngikephi mangilana kwala xesha sengilahle ithemba bazalwana athi utata apha usethempeleni la kaShembe endaweni ekuthiwa isekhaya lomphefumulo hawu bazalwana ngifakeke ndithi Nkosi uJesu ndike ndive ngendawo ekuthiwa isekhaya lomphefumulo kodwa angikwazi athi lo tata uyabona njengoba ulana ekhaya lomphefumulo yila uyosinda khona amen ndivele ndothuke ke ephupheni xa esithi utata ila uyosinda khona ngivuke ekseni ndibalisela abantwana ndithi bantu bami andikwazi ekhaya lomphefumulo ndike ndive kona uba yikephi hayi qhubeka imini maqhubeka imini vele kufone omnye ubhuti okhonza apha kwaShembe oseMayville njengoba mina ndiseClermont avela athi lo mzalwana uthi malumekazi kumina athi ngizwile malumekazi ukuthi ugula kakhulu ndiyacela uphuthume ekhaya lomphefumulo ndimake kuba uve ngani lo tata
hayi ngempela ngibe ndithi ke mina message anginamali futhi angikwazi ukuhamba ngikade ngakwazi ukuhamba nhlobo ngihamba ngenduku athi lo bhuti ngizokuhambisa ngemoto okanye ngikufakele imali uhambe nangempela angifakele imali lo bhuti ndize apha ngihamba nomntana mangifika egatini sengifikile la ekhaya ngiseqedwe ukuseshwa nje bakuseshwa ndimakekile bazali uba ayibo indawo le ndikuyona njengamanje ingaba izulu encane ngoba ngiyayiqala le ndawo ndithi mangingena sengiseshiwe ngena nje egatini lapha egatini ngisathi nje 1 2 izinyathelo vele kukhulumizwe kumina kuthiwe yisho ukuthi uzokwenzani apha uze kanjani udliwa intoni kwalo xesha abazali bengidliwa inyoka ibingahambi nje mala inyoka ibindidla ngaphakathi isingiqedile amaqakala la bekungathi ngishile ngishiswe emlilweni bazali nginangempela ndifuna umshumayeli ndicela uxolo kumshumayeli ndithi mshumayeli ayi naku ukuthi angikhulume ngisho ukuthi ngizokwenzani ngimchazele umshumayeli nangempela ngifike bese ngiqeda ngize la esontweni vebe khona into mangihlala phansi ithi uzolala la nangempela umshumayeli ebesazongikhulumela ukuthi ngikhulume embhobheni bese ngicelile avela buye umshumayeli kumina athi uzolala la ngoba awuzusazukwazi ukukhuluma embhobheni uzokhuluma kusasa kanti vele bese ngitshelile ngilale ngempela mangilala kuleza zindlu vele ebusuku ngiphupha unyazi ngiluphupha luvela kumina ebusweni liphetha umjovo omkhulu umjovo ndisabe mengivezela umjovo unyazi ndithi hawu baba athi ubaba ungesabi mntanami wena ususindile usuphilile vuka asho angijove ngalomjovo kulo lolunyawo ngaphansi ngiluve ligijima umzimba wonke bazali ndiyothuke emveni koko ndibalisele umama oyeseduze kwami athi ngize ngibalisele umshumayeli ekuseni ngempela ke ngibalisele umshumayeli ndikhulume emini masengena inkonzo uma ngifika la ngena inkonzo umshumayeli okhuluma lapha phambili athi apha ekhaya abantu babonga ngenkomo ngeimbuzi nabo konke abafisa ukubonga kodwa uma mazifika lezi zinto lapha egatini zimeqeleni ukuze zingatheleli umkhuhlane ezingaphakathi ziyajova kubuye kumina abazali ukuthi ingako ngijoviwe mangilele lapha yingoba bengingahambi ngedwa bengihamba nenyoka yingako ngijoviwe aphinda khuluma umshumayeli athi kuyanikelwa la ekhaya kuzokwakhiwa indlu yenkosi kanti mina ngibone usakhiwa abazalwana besakha ukuze ngikhonjiswe la ekhaya ngibone abazalwana besakha inkosi ibusise esenikuzwile ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana abahle basezulwini bakhonza abahle bonyazi lwezulu umvelinqange weyizukulwane ngeyizukulwane zamathonga lelizwe Thixo wentandane zemphefumulo lelizwe siyabonga ukuphiwa inhlanhla thina sizukulwane samanje salemihla ukuphiwa inhlanhla kuba sibone umfulu ushembe awuhlise ezulwini wawulethe emhlabeni ikhala emphefumulo amen nokuthi uNkulunkulu asivulele inkundla lapho khona sizohlambulukela abazali bethu phambi kwamvelinqange kuyaba nesikhathi la ezweni lakithi lengabadu kuneteme elivelayo kuthiwa khona lento abathi TRC inkundla ukuhlambuluka uhlambulukelana babecindezelana nabacindezeli abacindezelwa nabacindezeli kodwa ukho umphumela obemhlovelile kuze kube imanje esikhundleni saloko ababesicindezele babe elinye ibala namhlanje sicindezelana sodwa noma izwe sekuthiwa lihlele ezandleni zethu umbuzo obuzwa ushembe ukuthi kungani ngoba izwe phela selihleli kithi thina abanikazi bezwe kunezwi labadala elithi incwanga kayiboni bonwa amaqili ushembe ubeke lo mfula wakhe wawubeka nje
wawuthi sheshelezi endaweni eyize ezweni lasemaqadini emzini omubi ekuthi kwamasha wayesethi uyobonwa abathandiwe imndeni yabo awucabanga usuke ehluhluwe uhamba kuzwa abantu yapi uthi ngiyakwamasha yokwenzani uyothetha amacala emndeni yakithi umuntu oseka kakhulu ubone ngathi uyasangana ekhanda ngoba umlando kamasha uyaziwa ushembele uyinkinga maye thatha into yakho mana ijikele nje ayithi shuthe ezeni wasuka ezweni lasentabazwe ezweni labo bantu ezweni lamakhosi wayebhambaye ezweni lonondindwa nefebe nababulali nabaphingi wangena phakathi wathi dli esijwini wayekuke City Hall wafuka beka umuzi wasezulwini wakha zonke izindlu zobunomzana izindlu zangasendla na yonke into wayesebamema okhokho bethu wathi ziboshwa uzani mazulu uzani isango selivuliwe elivaliwe ziboshwa uzani mazulu uzani ngiyanxusa kumvenqango abazali bami enhlangothini zonke zokudaleka umuntu afihle umngane bami ngempela akizi ushembe lokufakazisa lento ekhulunywa abantwana babantu ngoba kusehlele abantwana benkosi ngabafana abancane sabekwa emlilweni sihamba phezulu koncencema uNkulunkulu wazosibeka kulomuzi wakhe oyindida otitizazi nehlakaniphi nama-graduate abakhulu bayadideka nathi siyadideka singubuzeke ey'ndongweni asazi noma sinyathela kahleni kulo muzi ngoba lo muzi siyawuza umlando wawo ukuthi uyaqala ukufika emhlabeni asikaze siwuze ukuthi wakwabafika kodwa ushembe kade wafika emhlabeni kunesibhalo la kade sifunda umshumayeli sifunda yo wonke umshumayeli ngehora lesishagalolunye nangehora lokuqala la esibhalweni sasezulwini umthandazo wesabatha uverse 48 ngizocela kumshumayeli noma inhlansuthi ingifundele sona ngiphe baba ngifundele mfowethu isibhalo sakithi salethwa emhlabeni uPombela nabantwana baka-Israyeli banesibhalo sabo abaqhosha ngabo uNkulunkulu asiloba ngabaprofethi basendulo oMoses bathi noma sesiphihlikile baphinde bakhuphukela phezu kwentaba bayosiqopha ngoba uNkulunkulu akakhonzwa bhamama uNkulunkulu ukhonzwa ngemthetho bayibonga inkosi uNkulunkulu ukhonzwa ngemthetho nomuntu uphila ngomthetho cela ungifundeleke mfana kithi iverse 48 ba esihlawuleni somthandazo wesabatha nilalele kahle lokasenza ngakhona
nilalele kahle indlu kasenza ngakhona ningazenze buthunti izindlebe zenu okhokho bethu bona balalelanga kahle mandulo indlebe zabo bazenza buthuntu neyinhliziyo zenu ningazenzi lukhuni inhliziyo zabo bazenza abakhuni mabekhuza ukuthi lezi ithixo enifaka emzini oyihle noyihle omkhulu nibulala imizi oyihle noyihle omkhulu benu kubeka baba 49 nibolalela kahle ukwabiwa kwezwi likaJehova uthi ushembeke asibalaleleni kahle ukwabiwa kwezwi likaJehova ningabe uthwala umthwalo ngesabatha likaJehova usetshela thina ushembe uthi singabe uthwala umthwalo ngesabatha likaJehova ngoba bona bathwala umthwalo bawufaka emzini obaba nokwamkhulu bawufaka enhlizweni zabo enhlizweni yomuntu ila kuhlala khona umvelinqanga unyazi lwezulu emzimbeni wakhe ila kuhleli khona ithongo la uthi ushembeke thina sizobamela la kulomfula asingawuthwala umthwalo ngesabatha singawuthwala umthwalo ngiyabonga baba imithwalo ekhulunywa ngayo inkani nobuhonga nobushinga nokuhlakanipha ongenamsebenzi nokunyanza naloko sikuthwaliswa izitha zikaBhombela ukuthi awuye lapho uyolalela ukuthi kwenziwani lapha ekhaya emphefumulo yini yona le yenziwayo ufika uthwele lo mthwalo njalo uthi kushemba singayithwali leyo mthwalo amen ngoba masithele leyo mthwalo eyabazali bethu iyasinda kakhulu ngoba bayithwala imithwalo ethi uNkulunkulu abangayithwala imithwalo engasile ngoba izophazamisa ukulunga uNkulunkulu wayebadale bonke abantu kulelizwe lengabantu ukuthi abalunge bayiyeka bathatha imithwalo yasesihogweni bayifaka emzini yobaba babo bayifaka enhlizweni zabo bayifaka ebuthosheni bamakhanda abo yabusa imphefumulo yabo namhlanje babhajiwe ethuneni abasakwazi ukudlula njoba isibhajiwe bangasakwazi ukudlula mase siqeda ubagqiba ngenhlabathi bafike bame ethuneni thina sithi badlulile bafike banqume bavundle ethuneni bangayi indawo olandelayo ufuka bhajwe nolandelayo ufuka bhajwe kuze lize licinane ithuna baphumele ngaphandle kwethuna mase bephumele ngaphandle kwethuna umoya wabo uyaluza ezweni namhlanje uyabothi izwe liyaphithizela liphithizeliswa yini okabani ukuthi uthi lengane isilwane uqobo lwazo ayikwazi ukuthi ingaphudubezisa kwazi esidala ngako isinyukubeze lengane isilwane uqobo lwayo kanti ingane ihlelile abantu abahamba emhlabeni benza imkhuba bavukile abadlula ngethuneni umoya wabuya ezweni uthi mhlaba ngibone umthwala kazethuli imini engihleli phezulu kwalengane ushikhehle lidala lihlezi umfana omncane abona isalukwazi siyintombi kuye kanti nanti ikhehla elibuka isalukwazi sibona umfana omncane elingana nayo kanti isalukwazi sihlelwe abahambe emhlabeni bengazange baze bayiphathe kahle abadlulile ethuneni bavundlile banqumile ethuneni akudluli umuntu ushembe unyazi lwezulu ngoba umsaka uhlezi phakathi njengoba umthandazo njalo ithi bongani o Jehova ngoba elungile umsa wakhe uhlezi phakathi wahlala phakathi ngokuba elungile umsa wakhe uhlezi phakathi ushembe nawe uyazazi nami uyazazi kade ngimthuka ushembe ngisadukuza entwini lobumnyama
namhlanje kodwa uShembe azange kubambele garage uthoza mntanami swamule sengethemba uShembe wayesesikhumbula wathi labantwana ayikho manje into engizoyenza ngoba bayamthanda uNkulunkulu bayamfuna kodwa manje beza nokhula siza phambi kwaShembe sikhudula okhokho bethu abathwele inyoka ngamahlombe siza nokhokhokazi bethu abathwele ikhwama khona abantu abahamba emhlabeni ogogo benezikhwama zabo ezazilapho umakoti abangafuni izingane ezayilapho umakoti abangafuni izingane babanika izinto ezokwenza ukuthi kushuka izisu lezo ikhwama zilenga kubo manje enhlizweni zabo behla benyuka nazo ngaphesha ethuneni abadlule ethuneni lezo ikhwama sibahudula thina siye nabo emizini engcwele ebuhleni bokuphakama behamba bekhwifa ithi inyanga yezulu into yenzayo emhlabeni uboyenza kakhulu ngoba ethuneni uyenza ungasathanda bayenza phezu kwethu umshumayeli umvangeli umfundisi mabe abakini bayiphethe bayenza khona benjalo uzukhwifa ubala uxabane nomculo neduze uthi hey unaculo ubambe lingashoni kanti sekusho lo muntu wakini sevukile usho phakathi eparadise uba njalo ngabe uShembe kasho lokuthanda nani maNazaretha uShembe uzowaqopha phansi wayesethi angikwenze kube umthandazo wonke maNazaretha Tage malabe mu abe munye o kamanazare tage malabe munye munye o kamanazare akukho uShembe akuqophile okungaxoxa indaba nokungena inhloso lesi sihlabelelo siyeyeka nombanje mayese ethanda bathi thatha lesi silula asilula sixoxa indaba Shembe uyakhuluma uthi asibumbaneni inkinga uShembe akhuluma ngawo uzobumbana kanjani majiya noNdlovu ube wena egazini lakho uqabana imoya yomndeni wakini abakini abakonyokoluma kayihla abakonyokoluma kanyoko kuyaphithizela kuyabangiswana egazini lakho kukhona abathi wena sibanibani ngeke usondele eduze kwethu wabulala ubaba wami nasekufeni usasho njalo abaqabena bezwane ethuneni wena uzokwazi kanjani ukuzwana nomuntu ongahlobene naye abantu abasegazini lakho abayizihlobo zegazi lakho bengezwana yombuluzana yothi eflatela nje bothi uca uhlakaniphile uMajini uca ngishaya bese qhamuka omunye ohamba nayo nedlozi elalikohlakela eqamqumbe phansi uyaphetha mqumbe phansi agudluka kuhlale thina izinto ezifanayo zihamba ngandawonye uShembe wayesesakhela umpula wathi ngoba labantwana beza kimi namabiba njalo angibakhela umpula khona ngizobabiza mabesondela nalemphefumulo emndeni wabo bese siyithula imithwalo sikhiphe yonke lezi zithixo bese sibageza sibahlambulule ukuze masiza phambi kwaShembe size nabantu mayibonga Nkosi size nabantu abaphilayo abamukelekayo ababukelanayo umfowabo nomfowabo udadewabo nodadewabo ubaba nengane umkhulu nogogo babe limlinye babe inhliziyonye baphambene namhlanje ethuneni uShembe wasakhela umpula usufikile ke empuleni shiya phansi lento boyithunywa umngani wakho kodwa uyohlola lapha ukwenza isiphukuphuku shiya phansi bheka wena okwakini ubona ukuthi ngithunyeleni lezi zinto ezikhulunywa uShembe ngemlomo abantwana uShembe ithi inkosi la thina boShembe ukuthi ukuba kuya ngathi ngabe sithi oyihlo noyihlo omkhulu benu nogogo benu banqwabeni izindlini ngoba kuze isikhathi
sesizukulwane esokhohlakala kakhulu esiyothwebula inhlabathi yamathuna sakhe ngayo imkhovu sakhe ngayo imkhunkulu sakhe ngayo iminci na yonke imkhuba sesihogweni uthi sewufika leso sizukulwane siyontshintsha amaliba siyontshintsha inhlabathi yamaliba uthi ubeke ngathi ngabe sithi ngcwabe endlini ngoba ufika isikhathi lapho abantwana bebubula emhlabeni bengalazi ukhula bese beqalekisa uNkulunkulu kodwa inkosi sihluphekela kangaka kanti uShembe akekho umuntu amdala uthi ahlupheke uma akekho umuntu odala uShembe uthi ahlupheke kodwa ukuhlupheka sikufice inweleni zobaba bethu sikufice enkalweni zoma bethu nabo bakuficwa kubazali babo uchungechunge sizalwa izoni ezazalwa izoni kusukela ezonini zasemandulo mawuse lento yehla ngoholoko iza kweni ifika isisinda kakhulu njengomfulo oqhamuka phezulu emgedeni oqhamuka phezulu emadwaleni uthi mawufika phansi ufika usuyintshe usuphahlaza kwayo yonke into nalo-ke lolu khulu olusuka phezulu lifika kuwe selisinda likushaya upatalala makuye lokuthakatha uthakathela into ongakazi uyibone baze bakuqamba igama bathi uNkulunkulu okuthakatha kanti uthola umthwalo onzima njoba sesilapha ekhaya emphefumulo yini into ayifunayo unyazi lwezulu phakathi kwethu inkomo nezimbuzi lezi esiziphethe ziza kamuva uShembe ufuna inhliziyo yakhe ephelele nenethemba ukuthi unyazi lizongifukula lizongihlengela abazali bami lizobakhipha ekuhluphekeni kwethuna nasezithixweni zabo mayibonke Nkosi ngokuphelele amen uzace kanje angeke kulunge lapho abantu bahamba bevuma bevuma egodleni zomajiya vumani bo ubasi ukuthi mvuma bathakathi vumani bo uba izangoma vumani bo bavuma 7 years 8 years njengengane isuke isevasithi ivunyiswa izifundo lezi igcina isiphasile igraduate ingane ifake lezi igqoko zokuka bese ilengiswa lenthiwa yini igama lalento lenga la umyezana uyabona unjani umiso kwenyongo nelubona umiso kwenyongo akekho unakani nenyongo phela imkanjani usuke eseyobethela ukuthi lo mntwana usefunde wagogoda nabo-ke abazali bethu bafike bakufunda bagogode egodleni zomajiya befundela ukubulala imizi yamadoda yokukhunkula akekho phela umuntu esikoleni ingane ifundiswa yonke into bezifundiswa ikhala zokuthi lezi izifundo oyifundayo mawufuna indlela ukuthi uyikhumbule lento enza kanje nalapha egodleni bafundisa ukulapha kodwa baqale bafundisa ukuthi kugadlwa kanjani ukuze ukwazi ukuvika bese betshelwa kuthiwa lento akuyona yini nansi ninifundelayo kodwa uyayazi ake ngibuze ngwevini endala ngoba thina bamanje asayiphathi induku noma sikhulele emakhaya sesiphathe ibhamu emadodeni amathenduku ehawini isintu sisho njalo akuphuthe induku ehawini awukwazi ukuphatha isihlangu induku yokuphosa ungayiphathi isihlangu umgobo induku yokuphosa nakhona-ke lapho okhokho bethu babefundiswa leyo mkhuba uyabona uma ufuna ukulapha ngenyoka inyoka yona ikhandwa kanje uma ufuna ukulapha umwinci owenza lento kuthathwa inhlabathi yamathuna kanje afundiswa bese kuthiwa yena kodwa uzolapha lezi uyazazi kuthi la khona sekunzima alapha ukhokho wami nokhokho wakho nokhokhokazi wakho alapha bese kuqhamuka omunye besanakhe ngezansi komuzi kayihlo komuzi kakhokho wakho abesana afaka isibungu abantu beze kuye ishintshe inhliziyo kumlaphi angikwazi mina ukudlala manje usezokwakha la ngibuthela abantu bami akusekungena inkomo la phela kuqala inkokhelo kwakuyinkomo nezimbuzi akusangeni lutho angene umoya kaJombe awela umfula aye lapha kumajiye abathi manje udlaliselwa yilo muntu wena indaba usilima wena lokhu uphethe into zokuchaza ufuneka ukuvika ndoda uthatha abantu bakho lo noma kanjani usungenile khulukudu ebuthakatheni ngoba uzobuya nayo lento uthi uzovika ufuna laba bantu phela kuphuce bona yini umhopolo ngoba vele wahamba wayokwenza ithi wayofuna ukukhanda kweyithixo uthi uShembe nazi izandla zakho nje na uJehova kuphezona awusebenzi ngani ngazo bonke abavila phaya bayolahla okhokho bethu izandla zabo abazisebenzisanga ngokwemvelo uthi uNkulunkulu kanje kuyolinywa usetshenziswe izandla kwakhiwa izinto ukuze abantwana baphile bathatha into elula ukuqoba
nokuhlanganisa oqhamu nofezele namabululu into elula bathatha yona basebenzisa izandla zabo ngokwenza imikhuba namhlanje leyo mkhuba imila kithi bamuzwa nje lo mntwana athi ekhuluma ukhuluma ngekhehla elithi licela ukuthi aqhubeke nomsebenzi wakhe ngoba ngale kwethulu uThulusifa wena wenza isifungo nami funa phela uzoqhubeka lento phela sasiyekhandela ukuthi yenziwe emhlabeni ngoba mina Lucifer ngiphikisana noShembe ufanele iqhubeke emhlabeni sekuphelile ngawo usulanganene kwethula thatha lento uyinikeze umfana wakho uhambe thungatha mina nawe uthi ke lensizwa ubuzile umkhulu wakhe lensizwa kusho ukuthi iyalalela mayila ikhala emphefumulo ubuzile ukhokho wakhe wathi uma uthi likhona ikhala emphefumulo uthi uShembe ayilahle ithi wena uthini benikhona nimzwile uthini phendule wathini umfana azange azaphendula ukhokho wakhe umnikeza into eziwu2 ukuthi wena mfana wami ngiza kuwe nalemthwalo uma unesibindi ngizokulandela ungise kuShembe ekhala emphefumulo uthi wena uthini umfana azange aphendule siyakuphathisa ke insizwa kithi umphendule ukhokho wakho uthi khokho ngithi mina vumani izwi kaShembe uShembe anethule uShembe uyabathula abantu ekhala emphefumulo ithiko naleyo nyoka iyize kuShembe uShembe uzoyichoboza amethule ukhokho wakho abesemgeza hayi ikhwama uShembe akageza ikhwama angeke sivume masingavumi nabo bavuma kanti uzeleni la ekhala emphefumulo akekho umuntu ozele la ukuthi uzele ukuzovakasha nje la uzele bona nishiya amathempeli bashumayeli nje engabe ngigada umsebenzi woNkulunkulu ngoba nithunyiwe amen nithunywe ibona phona ngabe nisakwazi manje ukubavumela babevuma bona ehogweni bevuma bona egodlweni uma lapha ekhaya uNkulunkulu ecela isivumo sebandla usuke efuna ukuthola ukuthi laba bantu bayilizwa izwi kaShembe kade kufundwa la kuthiwa ngiphe baba indlebe ezivulekile wayesefunda umshumayeli equlu utheni mawufunda umshumayeli equlu utheni awuphinde animvuleleni Vunda phela ba. Wona ngiyakwazi insizwa ukuthi kade sigijima nawe itimeleni. Sukhathela ukukhuluma. Mnezela umphofa khuluma. Ngathi ngamnika lo boshe ngentamo ngoba lo uyaphikisana. Asifuthumeni. Uta. Funda ke ba uzoshayisana wona. Uthi ke nilalele kahle njengoba wasenza nakhona ningazenzi ubuthuntu izindlebe zenu nenhliziyo zenu ningazenzi khuni qhubeka ba nibolalela kahle ngiyabonga suqedile nibolalela kahle umuntu mayelalela bese kubuza ukuthi uyezwa uthini umuntu uyathi yezwa ngolimi lasezweni esontweni ke ngoba la nakunesivumo sebani unyazi lwezulu malikhuluma ngazi noma kunaka mina ngikunake ngidumala ngithi kodwa Shem uba kuthiwa ngiyakwazi ukuzenzela ngomlungu ngabe ngimemeza ngibadlule bonke labo bantu abaze bagcine sebemlekelela uNkulunkulu amakhosazana hawu thina siyaqula so uthi uShembe ecela isivumo sebani wathola amadoda ekhulumela phansi amen abanye abavumi isivumo sebandla suke sisho ukuthi siyavuma leli lizwe elikhulunywayo kulenkundla esikuyona lapha isenkundleni ukuthetha amaqala abazali bethu basethuneni kodwa bavukile balalela ngawo izwi kaShembe ukuthi njoba kukhulunywa ukuba nenza kanje ngaba nikho kulolu bhuku enikulo bese kukhulunywa bese kuthiwa mayibonge inkosi thina sithi amen sivumela bona mayibonge inkosi musu ukuthatha wena inhliziyo yakho yosizi ngoba kulono lakho lolusizi olwabo akekho ongafuni ukuzwiwa uNkulunkulu wena ngesikhathi umemeza nabo uyababona uShembe bathi hawu bayavuma nalaba hawu nalaba bayavuma nabavuma behlala ehogweni eyiswinzelwane eyiswinze impethu phansi emathunjini ezilwane phansi emathunjini ethuna bevuma ngawe wena okhona ingani kuthunywa wena kanti siyayithini sina sihlawulele siyakholwa awo baba bafe mandulo avulekile amathuna abamagabongwe utyo kuthiwa
bakuhlawulele kuhle sithi bona bathi bona bahlawulele ngathi ngokungena phakathi kwalompulo uShemba ubekile ezweni lasemaqadini lo muzi bakhonza abahle basezulwini awumkhulu kunemizi kaShembe imizi kaShembe lokhu uShembe sethathane nje isezulwini ethathana amen lo muzi wangakini isezulwini ebuhleni bokuNazaretha isezulwini lo wangakini waseJudiya isezulwini la isempuleni onyazi mayibonga Nkosi ukuze ageze imphefumulo yabazali bethu ukuze iyongena ekhaya ezulwini amen awungene ekhaya namabibi noqhamu nofezela ungathi ngisho kade niyofihla ilunga lomndeni kodwa kuthiwa hambani nempuleni nodijela amanzi kanti uba nikhuphukele ekhaya ningezi nefu lasemathuni lasendlini zamathuni omndeni manje uma nolahlisho ozinayo yonke into kuyo empuleni lapha isezulwini asiboni thina uShembe ethi abantu akubhidliza amadokodo baphuma kwasho umama uthi ngabona uShembe ebhidliza amadokodo abantu beteleka uthi egcineni ngabona uShembe efaka amabhasi agcwala abantu kuthi kwakuphuma abantu kula madokodo abhidlizayo wena wabona bakuphuma amagundane ephulukutshela edistetwa ekhabetheni kade lahlala noNgcono uthi babephulukutshela kanjalo bese bethothobala esangweni uthi uShembe bathi abagibele ebhasini uthi lo mama wabona sebengena uShembe ehola amabhasi eze ekhala emphefumulo athi nini nafela emzini wengcwele nafa kwendlini emzini wengcwele kungafanele njengoba imkhuba kade isiningi nje yabona uma uya ngala ehlanzeni kababa bese kunamadokodo lapha uthi uyadlula uzwe indoda ivela yahlolwa lapha emadokodeni uyazi nangoba la madokodo ajikathi lapha bese kuyise Beirut kusesihogweni uShembe wayibhidliza yonke lento ngoba esakho umfula wakhe uthi abazogezwa abakini nabakithi ubaba umshumayeli wenkosi ekuseni ukhuluma ngabantu bakubo ababone beza kuye ngesabatha uthi wayesefikile eletha impahla okuzoba phendlela isikhundla lapha ekhaya emphefumulo kukhona imbuzi kulezi imbuzi ezilethwa ithina lapha ekhaya emphefumulo eyokuqala ibizwa kuthiwa siyakuthuma Shembe usibuthele izizukulwane ngezizukulwane emakhumbeni omani okufa eziswini zezilwane ezafela emandulo ezimpini zonke igawu nezinkundla akwasala khona okhokho bethu nokhokhokazi bethu nabadliwa izingulube abaseziswini zamamalasi namachalaha nezimpisi namankentshana namabhubesi nezingwenya nabafukufonga zwezulwini nabathwetshulwa nabathunjwa nabaphuphunga abachitha abalahla abakhushulwa benziwa intelezi benziwa amakhubalo benziwa intelezi zomkhumiso wembuzi nenkomo vala umpopo bonke labo bantu abafa kanjalo uShembe masimthuma njengoba kuthiwa uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha akabheki ukuthi wena ubani umthumane angithi uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha igcokama limbatha kamnandi ligqoka amasuti nayo yonke kodwa uShembe kanqeni ungena esitamkokweni unyazi lwezulu liyolanda ingane ezakhushula emandulo anqeni ungena emgedeni angene egodlweni la kuthunjwe khona okhokho bethu ematsheni phakathi kwamatshe la kugaxelwe khona imphefumulo abazali bethu ekhishwa ngoba naku iyoloya seyafakwa namalumbu enziwa yonke imikhuba yasesihogweni ukuthi ihambe icekela phansi imizi yabantu ithwetshuliwe uShembe uyangena lapho abakhiphe enqabeni zamatshe ingani umthumile nje abese babeka ngaphandle komuzi kulinde wena ufike ekhaya emphefumulo asikho isidingo sokuthi ubalise baba usufikile nje usuzobafaka laba bantu bakini wathumela uShembe ukuthi akabalande mayibonga Nkosi bazoyiveza ukuthi mntanami singamakhulu ezigidi zezinkulungwane usilandile unyazi lwezulu sifuna uze ekhaya emphefumulo uzosifaka ngaphakathi mntanami ngoba kuthiwa lapha esangweni kuney'ndimbane zabantu abayizidingqana abanye lokuthiwa bafika ngonyaka ka-17 wakhuluma umama la eba wakhuluma umama la ngithi insizwa eyathi ukhokho wakho wathi mntanami siloku esahlala lapha emkhosheni ngonyaka ka-17 hhayi 17 something ngonyaka ka-17 awucabange lowo nyaka kwangawaziyo ukuthi kokobethu kwamashu la nokuthi kuthiwa yize lamaqanda unyaka ka-17 lo muzi thina sazi ukuthi wakhiwe ngo-2017 uthena siloku esafika la ngonyaka ka-17 17
mhlambe naleli izwe lengakalotsha kuthiwa kuzothiwa ise-Afrika iningizimu Afrika kodwa bathi bona sasikhona kulo muzi silinde nina abantu abamuthi nifike uNkulunkulu asikhiphe la emfuleni asifake ekhaleni emphefumulo nawo lo muzi ofana nesonto langakithi nelangakini kodwa ngizwile bechaza omunye la sake sakusho ngonyisa ukuthi abanenhlanhla abambulela imfihlakalo yonyazi bezulu ngalo muzi babona lo muzi amawodwa kade kukhulunywe kuseni bawukhona nami nawo ukhona owakini wakithi umuntu uyawufuna lo muzi ethuneni nohlele esiswini saselesele phela lezi zinto esiyidlayo uthi ushembele amafutha esiwadlayo esigcatshwa ngawo amafutha amaselesele nawo masohamba iselesele lima phambi kwakho lithi inkosi lo wadla amafutha akhe ushemba kuphose ezulwini lamaselesele uyabona imindeni ethi ifike amaselesele umuntu usethi isiko lalapha ekhaya ma ubona iselesele nje ukhokho walapha ekhaya ushemba zangathi ukuthi abantu bawufika bezile okwazana hayi yoke emnyama ukhokho walapha ekhaya inganokhokho bethu abezifungo nolusifa uqothwe inyoka zihlanganise kwenziwa amakhubalo mayisefile uNkulunkulu athi nabo bengibiza bakhalela inyama yabo enayithatha nayiqoba nayenza imkhuba abaphose khona uNkulunkulu esikhokweni senyoka bese beqhama beyilokwazane beyizinyoka bathi kuya kamajiya umkhulunkulu omkhulu ayibona umajiya lento ukuthi lo ubona inyoka hayi ukhokho wakho lo umntanami ngeke akutshele ukuthi uboshe ejele lenyoka ngoba wayiganga ngazo sibaningi sinjalo sheba zangadala ukuthi umuntu mayefika uyofika esilokwazana boyiphatha kahle indlu olala kuze uJehova angagcina ukuza ngephupho nabakini bayofika nje uNkulunkulu esho bayofika bengabantu mayibonga inkosi ushembe wakhele umfula ukuthi azoguqula abantu abadale kabusha abaphehla abenza abantu bayeke ukufika beyizinyoka kithi mayibonga inkosi mayibonga inkosi bakhonza abahle basezulwini sithole umthwalo osindayo kudingeka ukuthi uNkulunkulu simlinde singamjahi simthumile singamphudubezi uzosenzela lokho inhliziyo zethu mayinabe inhliziyo yakho iyeke bayidobhadoba abantu bakini uNkulunkulu izithambe ipecezeke ulalele bona bathi ungabi nenhliziyo eqothayo ngoba ngeke wenze lutho wena ushembe wazini ojika amakhona ayobalanda ithuna lomndeni lide intambo ende mhlambe ngale khona nje mawujika ukuthi khona uhodoba wekhehla enjengaleli likhehla likhuluma ngayo elithwele ngeinyoka benzifu ngilona imvundle ethuneni akudlule kumuntu ngisho ngawumfundisi uhamba uthi uyadlula kuthiwa waseqa wena useqa kanjani umfana uzala ubani umfana kuthiwa uzala usibani bathi iyethelela ingane ukuthi sibona simile la ethuneni efuna ukwazi ukuthi kuvimbele lapha ngaphambili kanti kuvimbe uhodoba wekhehla lakini elalo ukhokho elalo umthakathi lithi akekho odlulayo nina niyisendela nonke angaze ninginake ngiboshiwe mina ngiboshwe lezi thixo zethu bese bethi kabasindise wayengayikholelwa ngani inkola ikaze kube yethu thina esiphilayo thina singamanxusa amen sinxusela bona njengoba sifakele ngubo le emhlophe iduku lelo kulamlimpi hayi impi kamakhelwane impi yakwenu yethonga eliwulibe egazini lakho iduku elimhlophe ngisho ukuthi izimpi lezi ezilwayo bona yini Ukraine nani mangase kuphakama iduku elimhlophe kubekwa phansi ikhala ushembe wasifakisa yona wasimbathisa yona ukuthi alamlizimpi emathuneni ezidlangile phezulu kwempilo zethu wena ulamule kabani njengoba unempethu phakathi ebandleni kaNkulunkulu ulamula yiphi wandisa amaqala mangase sonke amaNazaretha engcwele sehlisa umoya singaphuduzeli ungajahi lutho nina abafowethu esemva kwenu ukuthi namhlanje ngiyabonga ngoba sengiyazi ukuthi ngithunyeleni kuleli hambo lasezulwini ubuNazaretha ukuyeka ukujaha into lokuchusha ufuna ukuthola leyo ngoba mako uyithola ngobugebengu yonke uyoyithola ngobugebengu uzofike kubufundisi fanele udlule phela ngoba sekukhondolo likujovile uzothola siphike lapho ngoba phela ushembe yena yedwa akwazi ukuthi wakhona ushembe wesibili nowanga wesekethe langakini cha munye unyazi lezulu amen ake sifune into esiyithunyelwe emzini oyingcwele ukuthi sothetha abacala abazali bethu ukhethiwe amen ingani kubhaliwe phansi
sifuneleni abathunyiweyo uwola abanike wena okhethiwe emndenini musa kulokuthi laba bayiyoni banjani abawona amaNazaretha hayi ukhethwe bona bahole abakini ingakho kufanele uthathe le ndaba uyoyithula emndenini ungayenzi yakho nendlu yakho ngoba ngeke kube ukhokho wendlu yakho ovimbile ethuneni ukudlule kuyiwa kwezulwini kuye kwelamathonga ezulwini lokuqala lomndeni umndeni ngaphambi ukuthi ezulwini kaShembe uShembe uhlala ngasenhla endlini yangasenhla kwenu la othi khona indlu yokhokho bakho ushisa khona impepho ila uzofica khona unyazi iqhuza ameva ongulalelani wena mnakwethu asho abhuduzela uthi uyakhuzwa ubezama ukhipha inhlambe engaka ukuthi awuyangibhedela lo mfundisi kanti kusalo kuvuka umoya nje ukuthi xabana lezalukwazi ingandihamba nawe ezakini sizolamla lezo zimpi enjalo ukuthi bakhumisana umlotha abathethelelane phela amaqhubu namazondo mayibonga inkosi kunento ebuhlungu ekhulunywe umunye umntwana la yangidla angazi noma ikudlileni wena ngoba noma ngabe kuthiwa kuzalele la kulolu hambo lasezulwini phela umntwana uzalele la akayenzile imikhuba esiphuma kuyona nasemhlabeni ukuthi mayo insizwa ihamba ibhabhalala nje ihamba icela imbewu uyise emkhulu yonke indawo ngoba ufundisiwe la eNazaretha uShembe usifundisile ukuthi insizwa nje iyalinda kuze kufike isigaba sokuthi ebhenshini bese ikhetha intombi ilobole kuwela amazibuko okuganisa imoya yemndeni kwenziwe yonke into bese intombi egcineni yesigcawini ifika isine imkhombe ngesinqindi bese iphenduka umfazi kube imanqa eletha imbewu yoyise emkhulu kwandisa abantwana kwanda imbewu leso sibongo sakuboka insizwa mayibonga inkosi umuntu ozalele lapha ekhaya thina siphuma ehlathini besihambe siyiwela nje uthi mfunzi ubaba omkhulu uzwile kuthiwa lo munye kuthiwa ubani kuthiwa ubani nangikade ezisha ibonga kade esho lapha phambi kwethu ubani uhlabadlule ubani hayi bo abezwa ngahle abantu kodwa igama lakhe ibongo zabe kuthiwa uthe uba uhlabadlule ingakho ethi uShembe ake siyeke ukuqhosha hayi into engizoyikhuluma ngonene unene abanamahubo nene imizi oyisemkhulu abayiqambile yini ungayikhuluma nawe wazini wena usho thina sikhoshela abafowethu abanye abazalele empini uthi uShembe hlolana amahubo yihlo noyihlo omkhulu hlolana izibongo zoyihlo beni lezi niqephuzayo manihlaba inkomo hlaba inkomo eziwu7 egcineni bese kuthiwa ake kuhlatshwe ihubo la ekhaya bezani kusukela ihubo elaliyichilo kunyukwe ngale sibayeni kiwa ngasenhla kodwa uqale ngokuyobika inkosi yamakhosi nyazi lezulu sobe sihlaba inkomo ezisikhombisa sikhumbula okhokho bethu sicela ube khona uyeza uShembe moto akabe khona uyafika uShembe la seniqephuzo oyihlo wenu uthi ngisho kuwe ehlaba udlule yile sekhona uShembe lapha uyawazi phela umlando uShembe ukuthi lo muntu othophayo la ekhaya lo memezayo la ekhaya lo ofungwayo lo muntu uboshiwa kangandawo uhlaba udlule bulela imizi yamadoda ngoba lokho bengakwenze entombeni bebulela ngisho imizi yamadoda labantu babenganqeni uqotha amakhubalo aphephethe unkosikazi womuntu ngoba edlala inkani unkosikazi womuntu angene echilweni athatha isikela athi uyotheza utshani kanti usedonswa ilo muthi walomuntu afika adlala ngonkosikazi womuntu uyabuya umnomzana unkosikazi uhleli kahle ekhaya ufika isikhathi unkosikazi abe muhle kanti uthwale uye uhlabadlule kuphuma ingane eyilongo kwaze kwathi uyilongo ngani kwathi uyilongo ngani uthi unyazi lwezulu makuthi uyilongo inkomo mazilapha emadleleni mayiqeda ukunya meke yakhipha nje ungazange isiyahlala phansi ubulongwe angeke usazi zonke bayiphi inkomo mase kuphansi ingakho kuthi uyilongo ngoba utholi unkosikazi uzale ingane eganile lezi ingane maye eyifaka lapha ekhaya uthi kubaba hayi yala ekhaya ziyafana phela uganile phela ingakho kwathi uyilongo ake ubuzeke wena akuzelwe yilongo ukuthi uzofunga bani uyabona amacala uShembe azowageza ekhala emphefumulo azowathetha ekhala emphefumulo ngoba lo muntu ethi uhlabadlule akazalanga uhlabadlule kodwa kwavuka umoya womuntu wakuba wayikhohlakele wathi umthwala akazethula umntanami mhlange lashayo ngasinda mina nawe uyoyekela emkhubo
ingakho kunomthandazo la uthi mhla ngelashwayo ngasinda mina nyambonga nganiwe mkhululi wami mhlazane uhlaba wadlula walashwa lesi yasikhohlakali lesasikhohlakala esaya kumajiya wathi umajiya uyabona uma ufuna uqonyo wena ubohlanganisa ubhubhubhu uhlanganise nothatha lapha uhlanganise nocekela phansi kuphume ikhambo uligcabe emzimbeni lapho uyishaya intombi zonke ayishaya ngempela intombi ngamakhubalo azakhule abe indodagane ayiphumile phela insila ugcabe ngayo othi esuka bedlala ngamakhosikazi abantu afa afika boshwe umndeni mawumqosha umndeni ingane mawuyiqoshile ekhaya wayibeka ngaphandle komuzi ibuye igadle kuphi khona ekhaya ibuye igadle ekhaya ingane icasula ukuthi ikhishe ezulwini inhliziyo yakho uyayisho uLucifer uthi hey wena uyokudlala abantu bakini bekhaya ngawo gadla wena nayi intuba phuma ngapha jomba isibaya uvulela imbuzi ulanda abangani bakho laba abahondi lasebenzi labo ntshontshele izimbuzi nezikapho ulawihlo kanjalo ke nomthakathi maye sexoshiwe emndenini ngaphesheya kwethuna maye ufuna azohlala nabo ulanda abakwabo akekho umuntu ongamfuni wakwabo uyabona nje masifuma la wonke umuntu uzobe eqalaza mfowethu ongakithi kamehluhlu hey uhlala lapha ngazansi useyohlala eduze kwakho wonke umuntu nasekufeni ufuna wakwabo azohlala naye uyakhululeka azathi yasengikhululekile mina kade ngihleli nomajiya lapho umajiya baxoxeza ngakubo emapondweni wonke umuntu ufuna wakwabo ushembeke uyayigeza leyo nsila kahlabadlule ushembe uhamba yofuna lelo dlozi lelo noma lelo thonga elaba impande yokuqala ukona athathu ukungcola wayekukulunga mayibonga Nkosi lo mntwana kade ekhuluma ngaleyo nto nje into ekufanele bayikhuthalele bomndeni ikona lo ukuthi bathola impahla ukuthi shembe nansi impahla sicela uyosifunela leli thongo elaqoshwa umndeni ngoba leza nokukhohlakala lokukhohlakala uzothothi lo wena ovelayo ingane eqala kuthiwa iyakhapheza kuthiwa vela wena ngoba wena wayizolo wena bazosheshe bakubone thina abasazi abasendulo akuyona into yamanje ushemba ayithethayo la ekhaya emphefumulo ushembe uyobheka impande yobubi eyaqala ukuhluma esibongweni sakithi nesakini mayibonga Nkosi amen uyobheka esigubhini sesibongo ukuthi lento yaqhamuka kuphi ubani owalanda ukufa koMozambique wazokufaka egcekeni ukhona kade ekhuluma nje ekhuluma ngomoya ongaziwe kukhona lezi zifo lezi bantwana benkosi ezimbi lezi zokuthi abantu bathi bayothwala bahambe bayolanda imimoya yabantu abawuvanda lento abathi umdliwa afike umuntu azoyifaka egcekeni iwubophe umuzi ubophe umndeni afe akasakwazi lento ukuyikhipha ekufeni akasenamandla isiyohlupha izizukulwane ngezizukulwane wena khona owaziyo sekunomoya njalo oza kushembe uzoyibika lento ushembe uzokwazi ukuyimbulula ikhiphe lento mangabe umuntu kwathatha umphefumulo womuntu adlanisa namakhubalo ushembe uyomkhipha kini amse kwabo amen makuyisilwane ushembe uyosithoboza asikhiphe mayibonga Nkosi bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha kunabantwana babantu akade bafika bezonikelela imndeni mhlambe ngo-2002 2022 2023 2024 base bebambeka lapha nalapha lawo bantwana abanjalo sebenalo ilungelo lokuthi uma imndeni ingayivezi ezinye izikhalo noma amanye amanxeba ngoba amacala abanzi imndeni ayifani khona umndeni eyayiboshwe kakhulu ngecala elithi mayenziwa abantu bakithi kodwa abantu bakithi basheshe baluwele lelo zibuko uNkulunkulu abathethele kodwa lakini libe yisilonde eside ubeze bevela bethi hayi asikwazi ukudlula la liyadinga ukuthi lithethe lelo cala uma bevelile bethi alithethe lelo cala seninikelile lezi inkomo ekhulunywa ngazo seninikelile lezo inkomo
lilandeleni phela nicele kubo ungabubuli ukuthi hawu sebefuna cela kubo abafuna kwakho bafuna inhliziyo yakho ukuthi iyavuma yini bese bekunikeza impahla yabo le bahleli nayo esigodini sosisi abeza khuluma isiZulu esisingisi uma abantu bakini becela into musu ukukhathazeka wena guqutshele sengizwile amen gcwalisani izandla zami ngiyavuma mina bazokupha-ke mayibonga Nkosi bafuna ingane abazoyithuma wena ungayithatha yini imali yakho ngoba phela imali igugu unikeza ingane yakho ekhubazekile ngengqondo uthi ayokuthengela bafuna wena uvume babonke awuzwile lo mntwana bese cha ngiyavuma ngigcwalisana izandla zami ngihambe ngonifunela impahla ngonithisela icala bazohlangana khona esihogo naye lengane bathi omunye asibheke ngempela hayi athi lo munye kuyithatha lokhu ufuna abafazi abaningi lekulithethe licala ayiyekeni uyabona bancisha nabahamba benamakhosikazi amaningi abanye bebathole ngemakhubalo baboshele kona lokho ekufeni ukuthi kwadlala ngengane zabantu leyo ngane ezalwe ngokuthi unina waloywa uphuma ingane enjani lapho ingathi ubaba mayekhohlisa uma wamropa makuzala ingane lapho kuzala ingane futhi imvamisa labo bantu abangaganile kukhohlisa ingane yomuntu bese umuntu ayikhulelise lo ngane ukuthi kuzala kuphuma isigebengu lapho ngoba uyise wenza ubugebengu nobuqili wakhohlisa ingane yomuntu kuzophuma isigebengu esidlulele ushembe lapha ekhala emphefumulo uzokhucula insile njalo bakhonza abahle basezulwini mayibonga Nkosi thina sivumisa inhliziyo zethu silidedele unyazi lisisize sikholelwe kulo sililekelele ngokuguqa sithi Nkosi sifikile ekhaya lemphefumulo Nkosi sakuthuma Nkosi sicela uthumeke abadilizi izolo namacala Nkosi bakhumisana umlotho balamule bathethelelana kuphela amagqubu namazolo nokubukana ngeziqu zamehlo nezinsongo ababenazo bebodwa awukho umndeni ongena ezulwini nezinsongo uyawuxoxa ushaye bathi nomsindo uphumele ngaphandle kwezulu khonani ke bafashumayela ngaphandle kwezulu khonani bashumayela inganini nifundi incwadi ifebe nolondile nabathakathi namaqini namaqobu nabaxabanisi uma umuntu ehleli ngaphandle kukhona lezo yithixo njalo maye efuna ukushaya ingane yakho uzoyishaya ngani uzoyijikela ngabo ubuthakathi nomngomo bese thina sithi into yasekhaya kanti akuyona into yasekhaya umngomo nomnyaka yithixo efice okhokho bethu ngaphandle kwezulu amen bashaya ngazo ngoba silaleli ukhona into ebuhlungu ekhulunywa omunye umntwana la esigige sonke uthanda ungathanda wena ozalela eNazaretha ayitholanga ngoba wena ulalela umthetho kaShembe wangahamba ucela imbewu yakho yonke indawo kodwa uyihle amazi uyihle wakho naye mayizalela eNazaretha naye uma ngabe walalela akakwenzanga lokho ehamba ecela imbewu noma ikuphi umkhulu wakho ukhokho wakho yena wenze njani ingapha kakhokho wakho izokudla khona ubaba wakho aphenduka ngesikhathi senkosi umqali wendlela umkhulu wakho kodwa ukhokho wakho yena wayenza leyo mkhuba ukuthi imbewu yakhe ayivalele emashubhini uzwile ekhulunywa kanjani ekuseni kuthiwa lezi ingane uyazi ukuthi kungani muthe mayikhuluma nomfowethu kwakhona into ethi eklikhaya kancane ngicabanga ukuthi uShembe yini la seyiveza manje ngoba lapha ekhaya ziyanikelela ingane zaphufunda zichithwe zalahla nayo yonke into le nto seyiveza sekuyafika kancane mqonto akazi ikhulunywa indaba labantu abanjalo kanti yona isakavukeleka umchilo wesidwaba amadoda mawubheka izikhwama zabo wonke anezikhwama isikakhulu lawa asheshayo amasoko amanyala anezikhwama mayekhohlisa ingane yomuntu nje konke akwenza uchithele esikhwameni yini la ichithele esikhwameni lezi ingane ehlele igujini-ke zezikhwama zona ibone ekhala emphefumulo zikhulisa ingane zilashwa zenziwa yonke into angeke bakhononde uyabona ukuthi akekho osindayo bakhonza abahle basezulwini le nto ade ikhulunywa lo mntwana wakaNdebele kube yinhlanhla ukuthi uNkulunkulu ayiveze leyo nto ngoba into besingayinakile isikakhulu thina amadoda angazi ngale komama kodwa thina amadoda lawo mashubhu siwaphethe thina esingamazi uNkulunkulu noba umkhulu bethu nokhokho bethu ababengamazi uNkulunkulu bawaphethe lesi sizwe ke sonke manje mase sihlangene uyazi abantu mabefuna ukuvukela uhulumeni
kuhlangana ababili abathathu bese behlangana beba imbumba emva kaloko kubhidlika itolo kuqhuma amabhongo nje yonke into bashaya itoyitoyi bafuna ukunaka laba bantu shembe babambile asingaze sifike leso sikhathi ukuthi bayakhula phela bakhulele igujini badala abanye bamaxhegu bayizalukwazi bahleli lezo iguju asithumele ushembe uthumekile nomsako ohlezi phakathi usuka manje mayibonga Nkosi sithi siyobika emakhaya uthi hayi bobo sifike sezwe indaba ushembe lapha emfuleni wakhe ekhuluma ngezingane ezasala ngiyaxolisa ngicela ukugagula emakhondomo iguju lezi zamadoda lezo ingane ziyabubula akuzona ingane ezincane ingane encane mayisencane angithi ayisindi mase ikhulile aliqhumi lelo belunde malisakazeka kwenzakalani empilweni yomuntu zisakazeke vezana zonamathele ey'nganeni zakho zamantombazane ziwenza iy'ngane zakho ziphula umntombi umfana wakho zimenze adlebelele baze benze ngisho amahlazo yazi umuntu ekufeni akanendaba ongahleli noNkulunkulu wenze ngisho amahlazo abuye ajike futhi enze khona lapha ekhaya uyabona ingane yakho izele kuthiwa iphudumeze odadewabo kanti baletha ubunuku ngamasibomu bathi umthwala akazethuli thina sihlele esigodini siyosiza asinakanga umuntu mhlazana kwalashwa thina bayosinda abantu ekhaya njengoba umthandazo usho mhla ngelashwa ngasinda mina ngiyokubonga mhlazana kwalashwa thina asiceleni uNkulunkulu thina esibe nawo amandla inhliziyo yethu ephelele masithandaza sikubikele ukuthi Nkosi siyacela ubakhumbule Nkosi sidlala umngane basemhlabeni bonganaki nobaba bethu abanakanga nobamkhulu bethu abanakanga sicela ubakhumbule Nkosi ngeinhliziyo zethu siyanikela ngazo mayibonga Nkosi amen uma sithola ithuba amandla ekhona nawo uNkulunkulu uvule umsebenzi wakhe ukuthi asimakhele iphalisi yasezulwini isigodlo nazo ubusibhekile simise ukuthi kunethe imvula kakhulu sipho uthi uNkulunkulu bantu abami ngothi mina ngakha iphalesi mina ngobe ngakha amathambo oyihle omkhulu nemphefumulo yabazali bethu uma livele ithuba abashumele besinike siphose kulomnikelo kwakho umuzi weNkosi ukhulume ngenhliziyo yakho uthi Nkosi lezo ingane Nkosi ezasukela kobaba okhokho bethu basemandulo nabakuthangi nabayizolo babafaka babagcina Nkosi emathunjini lawo Nkosi abo baba angekho emthethweni lezo ingane sicela Nkosi uyigulule uyikhiphe Nkosi uyibuthele ekhaya emphefumulo uyigeze uyiphethe uyidale kabusha mayibonga Nkosi ushembe akafuneli utho ufuna wena inhliziyo yakhe evumayo mayibonga Nkosi mawunawo amandla olula njoba abafowethu abashumeli bezothi nali ithuba nasi isibusiso asinikeni kwakhiwa komzi weNkosi siceleke sithi Nkosi akhalezo ingane mayibonga Nkosi emini ke sobe sekuchazwa ke indaba yenkomo ushembe athi kulabo abanenhlanhla yenkomo khona umuntu kade ngibuza la bacotshwa beNkosi uthi ucela ukuthi asheshise ashiyele umnikelo lakho ujahe emzini oyingcwele ukuye ebuhleni uyothenga amathikithi ngithi mina wani uthi ngiyethengela umndeni wakithi nomama bami umbuzo obuza ushembe uthi unyoko mayehamba emhlabeni ephingile emendweni wakithi mawusomthengela ithikithi lokungena ezulwini uyangena yini ngoba phela ithikithi lokungena ezulwini uzongena kanjani umuntu onjani unyoko uma engazange asine kini uyongena kanjani ezulwini kaShembe engangenanga ezulwini lomndeni umkhulu wakho mayefe umkhunkule enezikhwama zokuthakatha uyomthengela ithikithi akawungena nethikithi emzini oyingcwele nezikhwama ingakho uShembe sakhela ikhala emphefumulo bantwana bahle basezulwini asicela uShembe asiphe ukukhula ngomqondo mayibonga Nkosi amen ngiyaphinda futhi njalo sicelele lokhu sicelela amakhosi isikakhulu lawa sebona uShembe sengathi uShembe angakhulisa kakhulu nalokukhula yikona awubone lo muzi ukuthi uShembe lo muzi udinga amakhosi ngoba ubonakala okukhulu kwenzeka koNkosi amen ila konakala khona izinto phela okhokho bethu nokhokhokazi bethu babebuthwa bafike bafundiswa yonke imikhuba koNkosi bathi mabengazange bafe bakhunyulwe empini sebuyele emakhaya abuye nemikhuba kade ibuka umkhunkuli obelapha impi qabana nomfowabo omncane bese umshanga ezulu kanti ubebuka kwenziwa koNkosi mangithi okhokhokazi bethu nabo babuthwa intombi phela zayibuthwa koNkosi zifundiswa yonke into bese ifundiswa nemikhuba engafanele uLucifer wayesebuka ukuthi umveli nqange
usebutha abantu babeka konkosi ake ngithumele impi yami wayithumela ayikho inkosi ebengenawo umkhunkulu oqhamuka umkhunkulu esehayize ndaba ezithi ihlalo sakho siyanyakaza ngeke kulunge akubulawa ingane omakoti laba abathola imbungu yezingane babaqaqe kufuneka izizi kufuneka amahlwili engane senze intelezi yokuthi sibethele senze intelezi ukuthi sichele ngayo izimpi khona zizokwazi ukuthi mazilwa kuliwa impi iphangwe yonke lamakhosi akukakile uhlale kahle ukhululeke futhi indaba ezizele ihlale sakho siyabanda sidinga ukuthi uthole imkhubenzo olusifa uthola amathumbu onkosikazi wayishinga siwahlanganise namakhubalo siwabhiqela khona uzoqina uzothini undaba ezitha ngoba utshelwa ucwepheshe wasesihogweni noma amakhosi amanje engasakwenzi lokho lihambe njalo luchungechunge uhlele ehlaleni sakho lezo ingane ezabulawa emandulo zikhulile zizalukwazi amakhehla zithi sokwesibonda ihlala kahle kwakhona ngoba saqothwa thina sakhishwe isinzi oma bethu sathathwa thina safakwa emcengezini sashiswa senziwa umlotha sahlanganiswa namakhubalo ezilwane sahlanganisa namafutha ezilwane senziwa imkhovu senziwa induku yempi ezakini inhliziyo zethu mayiphelele unyazi lwezulu liyakwazi ukuyihlukanisa kwasukuma inkosazana yathi kuthiwa akhani isipholi umqalo wendlela uthi akhani isipholi ngoba uhamba nenqaba yezingane kodwa manje lezi ngane ahamba nazo ezinye zazo zabhujiswa ebukhosini zenziwa intelezi uthi ngiza nazo ziyimpuphu uthi manakhe isipholi nakhe umpheme wawubiza ngokuthi isilulu ngoba thina masifika nalezi ngane sikwazi ukuyifaka phakathi esipholi kusho umqalo wendlela fanele siqale siyichithe phansi unyazi lwezulu bese lihlukanisa amakhubalo namalumbo nenyama yabantwana bathatha bafakwa emapanini bashiswa benziwa insizi base behlanganiswa namafutha ezilwane uthi fanele sikuhlukanise inkosi inyazi lwezulu bese lebantwana baphehle badaleka kabusha kukhishwe lensila yamakhubalo uthi ke kanti ukuba sibafake esipholi ithi khona ngisho intombi zengcuce ezafa ngemihla inkosi ucetshwayo zila kwakuseyizintombi sekuyinkohlane zezalukwazi endala kodwa ezizintombi ngiyabonga kumveli nqanga unyazi lezulu ngicela ukuma la umvangeli wenkosi sesomtholela ithuba emini socela ukuma la umshumayelo nezwi elivulekile lingahoshoseli njengami socela ukuthi uNkulunkulu asivumele siuphethe umsebenzi wakhe wasekuseni ngesihlabelelo sama-23 23 emva kwazo umvangeli wenkosi obese sicelela sibusise emva komthandazo inkosi ibusise uguqa abangcwele inkosi ibusise izwi layo amen